Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. MLA jong ka Maplang constituency uba Eugene Son Lingdo hakasingi balang jong ka Shitarik ubnai jilleo arajar arpuar ulabo yau maunong rim hakasnong tersan nakabenta ban shna ya ka veterinary dispensary ka balamang pisa hado shiklor laipolak tingka hagani kasingi la sakhilang do MDC jong ka Maplang deng yai constituency uba lamprang bala ka director jong ka tanan animal husbandry and veterinary ka kong e lalu district animal husbandry and veterinary officer jong ka East Khasi Hills district Dr. BK Mautho executive engineer CEW ka tanan animal husbandry and veterinary uba LW Paryong secretary jong ka Nong Madan uba Dirianson Nongpet usordar jong ka Pom Sangut Sardar uba Manik Star Umdor bat kiwei Shiklum ya bro kikti nadu usnam arjar andriu kumbang yosau beradu unio usnam arjar apuwei ni kikti giblano senyang syagani kathom bat ngangit skemba lingpa kacing tristom jong kini kikti bro ngiyo banyak syong kumni banyalang ne boi ngonong rem jong kani dispensary ni kau ni siap aku play Dr. Mautho bapinya ini gajing alang tengah aku play kumju yai ba Drianson Nongbet i Dr. Mrs. Ilalu kibla ai ya gajing syai hajing terikam halor gajing terikam jong ka veterinary mat kumju nai kalyang iba Drianson kumno gajing ya limti ke jong i ba kasnong ka thau kumno bagi poi sakani ka thau ngaso kani kajing kemen kajing mentoy namanta upai pa jong kani ka time kumbang ila eso shmat katnyong tuli kisnong ki bayo kajing mentoy na kani ka dispensary kadai kawai si benta kadak jong karoy kapar but kawai ru kadak kabakongsan kadai kajing pensioner kumangitip menta kakam baydey bakari jingri kabaydey kimra ki paper kadai ki kebadan potensial bah kamut kawadan nakaktin kasi nong na bangsyugong kebadan kebangi syalendet kadang bun ke jingyo nong kabangi la banyo nong naka jingri henrai belengi dan kam ya ka dispensary yang veterinary pa nomor ba kum bala patai kong idan kam ya ka jingya inti jungi ha kan kam kabalong modern kanong naka scientific tementa kino ki kam idan kam kum ju hi ki khol ki tiru idan kam ya hospital makin nang he kin nang san kin lai naka pang kin lai naka khlam kum mai pan na i doktor men shapang kane ka import ka jing shim ke jongi ya ki marat na bar kabai dei bat ka babang Kakapa ken kumni kapoy du san ajar ndrus pa kendai punyo ton kadok kabangi warna na bar hapo state kata kadai 100% naka kajing baham do kajongi 100% kemud si katwai ajar tam ton ngi penan kam bangi baham do angnya hakatanya hakajela kajongi tetapi syukran no nyakran no kan aimen simipi naka pisah ya katwai tan ajar tam kapoy sa ajar san spak klor kepisah ta 100% jongani kepisah kalai no syabar kejela kejongi tak kalong arajar arspa sang klor slap tu mo pipai ba slap tu arajar arspa sang klor kali no syabar ndrei ke ai kali arajar arspa sang klor kejing mentoy dangila ban pinbi hi nang ne nomor ba menta ka sarkar ka ile kat pala bangin long dependable manong bangin long ila ban kersian hi dalade ki penmi ki mission ki paper ka baydey baka milk mission baydey baka piggery mission baydey baka gotri mission ru kumjo tahani da piano ya kani ka jing bam do ka jungi hani ka pengi ba ya do masingi ba madu arajar tam ton bawana na bar
kedok senyang khambun arajar kendai spa tam bawara napar kedok siar keduna si spa adu pun reo kedok belang rukun jo keduna si spa ar tekum ba pi yang ni arajar tam ya dok masih bagai dok siar dan dari ngiang ni kumalapatai iba i sekretari manajong no madam kadang cakap kadang bon kadang balai ke cakap kumangiang no rakti parangka cattle feeding ground kumapi pa kita masih intai kita kita tak si bentah na pia kita cakap somat sa dendok pamblang kita cakap per sini sa pom sangut sini mau sedang kita bon pa kita cakap tak lagi ni encourage ki society ki per pila pensna pinyo kakam sulkar kamdei kajing sedang kajing kut jong kajing pi kamdei kajing sedang jikut jong pi ndai kum kini kila kasurkar kalong ka ai kti kumon kti kajang pi ba pinang ben penroi pen par kini ki kamu per